ubisela namaFilistiya eleyi nasensimini yezumayo. Abeleka ama-Israyeli wema yena uShama walwa ephusela loo nsimi. Afa amaFilistiya watshantshela uzifoyo. phakathi kwama-Israyeli bangcwele abazalwane balwa namaFilisti bangcwele le mfazwe yashushu kakhulu kabonakala bayoyiswa abazalwane babuya umva ngoba nyani bayahlaselwa kodwa nje bebuya umva nje badlulwa intsimi yamaSirayeli kodwa uShama wathi ubona hey ngoku amaFilisti lana intaba sizothatha intsimi yethu akajonga ifamily yakhe nabantakwabo kodwa wale kusela intsimi wathi soze thatha intsimi yabazalwane bethu okanye sizukulwana ndisaphila kodwa wathi wangenelela uThixo uhlula abangcwele apho ndikhoyo abangcwele le ntsimi yayimpilo yabo abangcwele yayinto abaphila ngayo uJehova noma sizikawe ngekawe nje ikawe nganisikelwa izoba yintoni impilo yayo izophila ngantoni amazesisi nokungathini bathi impilo kwesiphelile banosijika ebengindala naso ndivuka naso ilapho impilo yawo amawisile kebajike bhatya wenkosi anebhatyi sayiphiwa kwamakhulu bethu sawuma ngayo namaziloni kebajike sambatho sawo yimpilo yabo angcwele kodwa uJehova wafika kweli bantu wathi leni impilo yalapha izoba impilo yobungcwele wathi izoba ivangeli obungcwele ayephi intsimi yobungcwele ekumele siyikhusele siyamasha wethu onke siyafuneke sibe ngoShama bangcwele into aleke ikona kuyo elwela le ntsimi ingathathwa ngamaFilistiya ungathathi ubungcwele ngoba uJehova asimdonsi ngenyinto simdonsa ngobungcwele yintsimi edonsa ngayo uThixo lena ekumele basikhusele basihle sizama singavumi ubungcwele into etsala uJehova ezikaThixo basingavumi ngayo lawo nalawo ikona kwibakalwe bangcwele elwelwa ubungcwele kungamkeli zikaJehova wamhlaba uZomthixo bangcwele asimgcini ngokwenza kwethu kodwa simbamba ngobungcwele uJehova ohlale ebungcweleni nayicabanga ukuthi ungumoya oyingcwele bangcwele kule ncwadi asiphili ngenye into bangcwele siyezulwini bangcwele sinayo yabamba loo nto ndifika kadwa eli vangeli ngelohlukana nesono
ngempilo ebungcwele phila kulendlu ithi uJehova umbamba ngobungcwele awubambi ngamavesi akho awubambi ukushumayela kwakho awubambi ukungqina kwakho umbamba ngobungcwele uthixo abangcwele bungcwele uhlale endaweni engcwele ukuze akashiyi basilweni bangcwele kuyabonakala kodwa sogqibela sawuvela ngapha izulu ngapha kodwa basilweni bangcwele ungungcwele likaJehova lowo ikhona kuyo bangcwele bakakhusela insini singabakhuseli thina kuyikhona kuyokhusela nokuyaliwa kodwa yimo uthi kodwa yenza lento izawuthatha insini uzawumka ubungcwele uzawumka uThixo yenzeka kulahle ngawe bengumkhuseli uJehova ivume ngawe baposhaba bangcwele baposhaba banamhlanje abazobulunga bangcwele bathi nomdaka isindlela zikaJehova bekhusela ubungcwele angahambi uThixo angahambi uJehova bana bathi masipray lona lo makame bangcwele ungamntu ubungcwele bukaJehova ngoba siphila ngawo simdonsa ngawo uThixo asidonsi ngamandla wethu asidonsi ingqondo yethu asidonsi ngemali asidonsi ngemfundo sidonsa ngobungcwele sidonsa ngobungcwele kuyakwazi indoda endala ingenanto esabhulishavu iguqe bangcwele afike uJehova ngoba akadonsa impahla akadonsa isuthi adonsa ubungcwele basiphuselisa ubungcwele ungamntu ubungcwele endlini kaJehova ungahambi ubungcwele yilo likhona kuyo yilo likhona kuyo ungaphi bangcwele wake wafikwa wayaphana kwenye indoda wathi ngabe igama lendoda ke ngoba igama lelothengisini yayo wathi indoda uNabhothi Nabhothi ngiyayithanda le nsimi yakho khawungithengisele yona wathi uNabhothi nakanye ayina-price le nsimi awuna-price ubungcwele athengiswa uthe wakekafevana akho-price emhlabeni ebikwaninangokufa abangcwele waNabhothi ngolendife anokunika insimi esizibana sethu lilifa eli bangcwele basichithe ubungcwele uJehova sibambe ubungcwele asimbamba ngento asinika ngenye into thina esomdonsa ngayo masimdonse ngobungcwele ikhona kuyo hlale ebungcweleni elofika kuyo hlale ebungcweleni emsebenzini kuyo hlale ebungcweleni noba kwesikantoni hlale ebungcweleni nokuliwa kanjani hlale ebungcweleni kusela insimbi angamntu uThixo ngenxa yakho aluJehova ndamka ngenxa kabani nobani sabagcina ubungcwele salibani anamazi amaninzi kodwa insimbi yethu masikhuseleni akayithathi usathana ungamntu ubungcwele akugcina endaweni enabantu bekhongcwele akumenanga abangcwele uthi akasekho uThixo usekho ubungcwele basilweni bangcwele lola lomakhalwe wakenza imizukudu wakenza imizamo bakwingamnki lensimbi bayingamnki lensimbi makade konke bakafike khona uThixo kanti walwa awavuma ngobungcwele ngoba nonkenyezeleke uyaxesha ukhetha ungathandwa ukhetha ulahlwa ukhetha ungakabuhlungu okuphulweni insimbi yalelo insimbi yefuna usathana yayibamba usathana engayibamba libandla bengelakhe kodwa masikhusele insimbi wasekhusele insimbi lokuhlale nathi uThixo ngeke Jehova umhlana kuneklima ngcwele lowo nalowo ngiyakhuthaza kwikhona kuyo makagade ubungcwele angamntu uThixo ngenxa yakho angashiya uJehova ngenxa yakho umnyaka ngibona tata wethu kwenzeka ntoni kudala kwenzeka ntoni by-African silembe lapha atata hayi sihlobo into yenzekayo abantu abatsha balandisolo ngaphandle basifake ecaweni wemntu uThixo masingavumi thina bona sibeka sodwa ngolwe nomnyakwenu uthanda kwethu nolehlukane kule ndlela ndinabantu nabanabo kakhulu kodwa nothiyana kodwa xa sifika kwindawo ebungcwele umntu omda wakhe khona apho ndifika kuyo umntakwethu hambi yakho nyambe yam ngoba ndikhathi insimbi ayinamntakwethu le nsimbi ayinabhubham le nsimbi ayinamzali le nsimbi ayinankosikazi
lensini ikhathi insini akekho Jehova shama sakatholi inkosikazi sakatholi abantwana sakatholi ijobo wabona insini ngathatha ngoba ngcwele lokho naloko makahawule khona kuye ayinto omdaka ayinto omdaka ayinyayo omdaka ayifuni omdaka ayicapele omdaka imgulisi into omdaka bathi imgulisi into omdaka asimgulisi isono athi alifunde isono ngoba iqhubithile ngoba ngcwele wasikhuseleni insini angashiyi uthixo ngoba kuba ngcwele iminyaka ezayo sifike kanti akasekho uJehova seyilizwe ukusapha bemkakudala kanti abantu abasha sabayikhusela insini waseka sagena isono yilwe khona nokuyo yilwe khona nokuyo yilwe khona nokuyo ungaphela amandla yilwe khona nokuyo nomnyamakalwe singangena isono eJerusalema singangena isono etempileni angasilahle uthixo wethu bangcwele ukhuthaza nje khaba ngcwele engiyaphela kulo ndawo kodwa lona lovileyo yokuba netyala phambi kwaJehova ungakhusela insini njengoba kodwa bethandaza